Asekucacile nama-CD hayi. Nama-CD ayethengwa abantu abathile. Ngeke phela ama-views bafane egoloze kanje. Ayibo. Yazi kunomculo kade ngi-check ingoma zakhe eziningi kabi. Kuthiwa zama-hits, hayi ama-views egoloze. Ana usho 15K. Weyodwa-ke ingoma ayikho no-15K. Ongiphikisayo akayiveze. Ongiphikisa abafethu akayiveze. Yazi ngiyabuka amavukana yagijima ko-38, ko-36. Kodwa kunabaculi okuthiwa nje bakhipha ama-hit kodwa ama-views athi nje cho. Kodwa kusho ukuthi umculo wabanye abafethu about ama-CD. Uma uthatha ukubheka umculo wabo about ama-CD. Ngoba phela i-CD uyakwazi ukuthenga ibhokisi lonke futhi leso sibalo lesesiphakathi sesiyobala nga-1. Kodwa nje ama-views agolozile bafana emculweni. Abanye abafowethu agoloze inkanembi. Kodwa sithemba ukuthi sekuzoba ne-Wi-Fi manje, khona i-fiber manje. Ngoba futhi abalandeli bebehluleka ukuthenga idatha sekuzoba. Sesiphinde sabuya kwi-channel yenu Indofana Soweto TV. Lapha siyasilungisa umlando, siyasilungisa inkulumo engamanga egcina iba yiqiniso. Ma-Blue Nation anibokwazi ukuthi uma sisekhona nabanye bekhona umlando ngokhuzana ngeke uzufe. Lensiza ikhala izinto eziningi akwesithi lensiza iqinisile kwesithi kukhuluma iqiniso. Yabona ngendlela ebeka ngayo kwesithi leyo iqiniso. Angikho-ke lapho-ke ngifuna sibheke umsonzi kakhuzana ukuthi uhamba kanjani lapha online. Njengamanje yini le uSpotify trending songs akhe ku Spotify la yoba ziwu-10. Laphana kuney'ngoma eziwu-10 ziseningi ezikule album entsha egcina ukuphuma zi-more than 5 njengoba niyibona laphana ukuthi na i-album yakhe isa-trend and ingoma esihamba phambili laphana kukhuzana ina 6.4 million kuseyijele kuze inja nogodo-ke nezinye. Into enhle yodwa ngomsonzi kakhuzana ukuthi laphana ama-million ku Spotify more than 21 or awu-21 yilokho engikwaziyo. Umuntu ohlulekayo loyo bakithi angeke ngikhulume kakhulu ukuthi nje mina ngifuna ukunivezela ukuthi amandla enu ma-Blue Nation bathandi bakakhuzana ahamba aphelephi asekuphi njengamanje ukugqugquzela nitshele ukuthi hambani stream, hambani kwenza 1 no 2 no 3 nibone ukuthi leyo nto leyo iyenzeka ngempela. Kuliwe kakhulu kulola indaba ku-stream kodwa njengamanje improvement iyabonakala. Angifuni nje ukunikhohlisa kulokho. Iy'ngoma enjengoJuly naye ezi-album yakamuva uma ningenikana ingoma zakamuva zonke lezo ngoma lezo zibheke 2.5 million okuyinto engaze ngize yenzeke before ukuthi i-album iyintsha iqhuba le ndlela le. Improve kakhulu ma-Blue Nation bathandi bakakhuzana. Kulokho ngiyohlala ngincoma, lokho ngiyohlala ngimchoma uPhapha legwalagwala. Uma sibuya laphana kuyibani-ke laphana online manibheka-ke i-weekly streaming charts kakhuzana kuye futhi Spotify kuthiwa wonke ama-streams kakhuzana sewonke 102 million. Wonke ama-streams kakhuzana weekly bathi wenze 528,000 wonke ama-streams kakhuzana. Ingoma ehambe phambili-ke lezi kule last 7 days sibalo oJola naye 61,000 omanikinikana imbongolo banoqwa kahle lezi ezikulapha ku top 10 yiwo ama-views or ama-streams akhona lapha eceleni ukuthi ingoma ikhuphukile or yehlile if uyiqhathanisa neviki eledlule. Kunzima ukustreama, abantu bayastreama bafethu. Niyazi ukuthi umculo kakhuzana uchakidwe isikhathi eside kangakanani kodwa abantu basayibambile basesekhona. Nama-monthly listeners lapha na 347 they are not bad. By the time ngiwa-check bese ku-350 plus uyabona. So angazi ukuthi mina yini lena engaka okumele yenziwe ukhuzana nabasayifuna kuyena ukhuzana bafuna enza umlingo bafuna gijima enze lezi ngoma lokho ezikwenza okwamanje ezabafana abancane. Asazi phela abafana abancane bayazi nabo ukuthi benzelani kanjalo, bayazazi ukuthi bacula ngendlela bacula ngayo abaculi njengokhuzana. Idlamlenze ucula ngendlela yakhe le eyanele ukuthi yena umculo wakhe udayise futhi ayimele indlela acula ngayo. Ilokho abantu kumele bekwazi but ukumqhathanisa uyohlale kukhona-ke ukuthi kwenziwa yini nama ngisayibuza uyabona. Suke sithi ukuyobheka lapha ku-YouTube sibone le nkulumo ukuthi inkulumo kuyenzeka umuntu akhulume inkulumo ethize oyibona ukuthi iyakuphelisa kodwa inkulumo yakhona ubone ukuthi no inogcobo le nkulumo kahle kahle izomosha izinto. You understand? Spotify basebenza kakhulu abantu lapha ku-YouTube ingoma lapha ehamba phambili ijele beliku 9 million last year manje seku 11 million already. Inja nogodo 8.3 million, umjolo lo 6.2 million.
ngavele ngamnika 5.3 million ney'ngoma ey'ningi ezinamamiliyoni. Sibuze kumbuzo ukuthi kanti uKhuzani amamiliyoni ngoba niwabone mangakanani mhlawumbe amamiliyoni ase-confirmed. Abanye ko-Facebook bathi ako-52. Mina enginokuwabona amamiliyoni engine-show yawo engingu-akhawunti awu-45. Lezi ezinye-ke iy'ngoma angizazi ukuthi iziphi-ke lezo ey'namamiliyoni, but engine-show yazo yizo lezi eziwu-45 wamamiliyoni alaphana ku-YouTube. And uKhuzani usedlulile ku-200,000 wama-views ngomsebenzi wakhe laphana ku-YouTube. Ebese bayafika-ke nama-list bethi lokhu uKhuzani ukwenze nge-8 years, 10 years, whatever years. Befika abanye abaculi bethi lokhu bakwenze nge-3 years, 4 years. Uyayibona ukuthi yena impi iyohlala ikhona ebhekiswe kuKhuzani. Ilokho into kumele be-understand, uyabona. Amamiliyoni uKhuzani uyawashintsha laphana. Into engabe yamncoma kuleyo ukuthi siyabona Khuzani ukuthi yena as much as igxeka kodwa there is an improvement. Angeke yenzeke overnight, izothatha isikhathi ukuthi ibe lento eyifunayo. Bona bafuna kube no-20 million laphana wey'ngoma njengakoFeza, njengakoMthandeni, njengakobani oMenzi Omzuku. Bafuna kube njengabo, uyabona. Hlezi-ke uKhuzani-ke efakwa-ke ekukhulumeni ekubeni engangeni kukho. Asazi ukuthi uyokhishwa nini uKhuzani ngoba swakuyekela bona ukustreama ama-Blue Nation nabathandi bomsebenzi kaKhuzani bayawudlala the way ongakhona. Kodwa uma sekunengoma ephumile kaKhuzani, uma ethi uyanyaza uKhuzani bayambuyisela emuva bayomkhulumisa. Lapha nezinye zey'ngoma lapha imbongo lapha isipoko esingafi, ingoma yango-2020 lena isipoko esingafi iyohlanganisa u-4 million. You-understand lo nto leyo. Ingoma umqhele nethawula le yagxotshwa leya album leyana. Kodwa ingoma yakhona isize yafika ku-3.2 million. Umsebenzi wama-Blue Nation each and every day estreama. Kunzima ukudlala kunzima ukustreama bafethu, kunzima ngempela, uyabona. Engabonzi izinto ngapha ufocus kunzima, bayastreama abantu. Kunama-Blue Nation angakufuni sidala ukudlala ku-music kaKhuzani, abafuni ngisho abafundisa ubatshele nge-Spotify, ubatshele ngo-YouTube, abafuni. Bayi-download ingoma. Angikhulumi ngabantu abangamsupport uKhuzani, kuba abantu abameseka uKhuzani. On top of that, imisebenzi kaKhuzani usayikhulumela, usaqhubeka. Uyayizwa lo nto leyo. So uKhuzani kule album entsha uzokuhlanganisa ama-million awu-3, aqala ku-3 million or more. Okuyinto le engazange ize yenzeke before. Konke lokho akubonakali, konke lokho akuzwakali kahle ukuthi kwenziwa uKhuzani. Nifuna enze o-15 million, 16 million, yabona. Nifuna ukumfanisa namanye amaciko enaziyo ukuthi athandwa yinini, enze into eniyifunayo. Ngoba uKhuzani wenza ngendlela eningayithandi nini. Why-ke ningaphumi kuye? Ninyenyiswa ukuthi uKhuzani akagqibeki, uhlale trenda, uyela phesheya uyatrend uKhuzani. Kuba nengoma ephumayo enegama lakhe, uyatrend uKhuzani. Ilokho kunicasulayo. As much as lokho nikushoyo mhlawumbe listen ne-point is fine, but lokho it doesn't mean anything if lo nto leyo uKhuzani ayizokumsiza ndawo, ngoba uKhuzani ucula ngendlela acula ngayo. uKhuzani wathi u-right lapha khona. Ilokho kumele sik-understand, ilokho kumele simukele, cause uzocula into nje nimhleke nini mesimehlula cause nifuna ukumshintsha enza le ndlela enza ngayo. Yilokho ngihlele ngikusho nje, ngihlele ngushumayela kule channel ukuthi bafowethu akukho lokumele nitatazela, akukho lapha kuyomele nitshelwe ama-Red Nation khona or what nation ukuthi iqhawe leni uKhuzani likanjani. Yini enazi ukuthi nizomphusha kanjani uKhuzani? Yini enazi ukuthi umsebenzi wakhe nizowudlala kanjani? Yini enazi ukuthi uKhuzani amayiculo usuke elindeleni kunina nokuthi umsebenzi wakhe niwudlale kanjani? Phezu kwakho konke-ke osekushiwo nesengikukhulumile nesengikuvezile ukuthi abantu benza kahle bayastreama. Ngiyohlala ngikholelwa ukuthi abantu abathanda uKhuzani banamandla, and amandla abo ngiyazi abakazi bawaveze wonke ngokuphelele. Bengenza kangcono abalandeli bakaKhuzani, ngiyabazi. Uma sebeyimisele ngento kuyohlehla yonke into, kuyokhala abantu uma sebefike ngempela. Cause uma sebengena abadlali bafika, yabona nje kubathi iy'nkunzi ezimbili zilwe kuze kulimale utshani. Ilokho nje ngeke ngikwazi ngabo. If abalandeli bakaKhuzani bonke bawuthatha serious umsebenzi kaKhuzani ku-stream, awenziwa abantu ababodwa njalo ukuthi ama-group, ngoba kunama-group kunama-branch, bonke abantu ukuthi bayenza lento, angazi ukuthi umsebenzi kaKhuzani nabo ukuphi kangakanani. Njengamanje already uyinkinga, uphambili, uhamba kahle, kodwa still kusenabantu abangawudlali. Imagine-ke labo bantu labo bayawudlala ngabe kunjani.